Dragi učenici, u prošloj lekciji smo pokazali osnovne elemente stožca i rekli smo što je stožac. Evo ovdje kao mali podsjetnik, ako ne znate izvodnicu, primijenit ćemo Pitagorin poučak i tako doći do veličine izvodnice. Ako ne znamo visinu, a naravno ovdje se radi i to primjenjujemo na uspravni stožac, čija je visina okomita na bazu, također ćemo primijeniti Pitagorin poučak i od kvadrata izvodnice oduzet ćemo kvadrat radijusa. Isto stvar ćemo primijeniti i na radijus, te ćemo, kako bi izračunali radijus, od kvadrata izvodnice oduzeti kvadrat visine. Na taj način ćemo izračunati nepoznate duljine, ili visinu, radijus ili izvodnicu. Isto tako, zadnji put smo pokazali od čega se sastoji mreža stožca, pa smo rekli da se sastoji od baze koja je krug i od kružnog isječka koji je omeđen radijusom, no ti radijusi su duljine izvodnice i kružnim lukom čija je duljina opseg kruga. Sve to će nam pomoći kako bi izračunali oplošje stožca. Oplošje stožca izračunamo tako da zbrojimo površinu baze i površinu plašta. Kako ćemo dobiti bazu? Pa baza je površina kruga kojeg izračunamo r na kvadrat pi. A plašt ćemo dobiti kao površinu kružnog isječka koji se računa tako da se umnožak radijusa kružnog isječka s pomnoži sa duljinom kružnog luka. Znači s puta 2r pi i podijeli se na 2. A sad malo ćemo ovo obrisati. To se podijeli na 2. Vidimo da 2 i 2 možemo kratiti i ostane nam s puta r puta pi. Tako dobijemo plašt. Sad, kada smo još to možemo malo srediti, pa znači recimo ako to uvrstite u formulu za oplošje, tada imamo r na kvadrat pi plus sr pi. Vidimo da možemo izlučiti r i pi i ostaje nam r plus s. Znači možete, kada računate oplošje, posebno izračunati bazu, posebno plašt, ili možete u ovu formulu uvrstiti veličine i izračunati. Što se tiče obujma, za obujam ćemo primijeniti sličnu formulu kao i za piramidu. Sjećate se kad smo govorili o obujmu piramide, rekli smo da je obujam piramide 1/3 prizme. Znači da ako imaju bazu jednake površine i jednake visine, tada će piramida biti 1/3 prizme. Tako je i kod stožca i valjka. Znači, kada bi napunili neki stožac vodom i to prelili u valjak, pod uvjetom da taj stožac i valjak imaju baze jednakih površina i da jednake visine imamo, tada bi napunili 1/3 valjka. Pa mi kažemo da obujam izračunamo baza puta visina kroz 3. Isto tako ovdje možemo uvrstiti formulu za bazu, a to je krug r na kvadrat pi, znači puta visina kroz 3. Sad, pogledat ćemo jedno 2 zadatka da vidimo kako bi mogli primijeniti ovo stečeno znanje. Pa evo nam prvi zadatak. U prvom zadatku trebate odrediti koje od ove 3 mreže odgovara nekom stvarnom stožcu. Evo pod A imamo mrežu i znamo da je radijus 4, a kružni luk je 8pi. Je li ova mreža odgovara nekom stožcu? Razmislite. Odgovara. Kako to znamo?
Pa ako je radijus r, onda ovaj kružni luk mora imati duljinu opsega, a opseg je 2rπ, znači 2 puta 4 je 8π, znači ovo odgovara. Pogledajmo pod b. Je li ova mreža odgovara mreži nekog stožca? Primjećujemo da ne odgovara, jer i ovaj je radijus, ovdje je radijus 4, no kružni luk mora imati duljinu 2rπ. Ovdje kružni luk ima duljinu 8, a trebao bi imati 8π, pa ova mreža ne odgovara. Pogledajmo mrežu pod c. Što mislite? Pripada li ova mreža nekom stožcu? Pripada. Zašto? Radijus je 2. Opseg je 2rπ, znači 2 puta 2 je 4, puta π je 4π. I ova mreža odgovara mreži nekog stožca. Pogledajmo drugi zadatak u kojem ćemo izračunati oplošje i obujam ovog stožca sa slike. Možete si skicirati ovaj stožac i ispisati što znamo. Vidimo da znamo visinu koja iznosi 12. Nisu istaknute mjerne jedinice, uzet ćemo da je u centimetrima. Radijus je 9 cm. Naš je zadatak da izračunamo oplošje i obujam. Da bi izračunali oplošje, rekli smo da je oplošje zbroj površina baze i plašta. Evo ja ću posebno izračunati bazu, a posebno plašt. Baza je krug, površinu kruga računamo kao r na kvadrat pi. Uvrstimo što znamo, pa umjesto r pišemo 9 na kvadrat pi. Kada kvadriramo dobijemo da je baza 81 pi centimetara kvadratnih. Vidjeli smo da plašt dobijemo kada pomnožimo izvodnicu puta radijus puta pi. Vidimo da iz ovih elemenata koji su zadani nedostaje nam izvodnica. Izvodnica je dužina koja spaja vrh i rub baze. Ne znamo, ali možemo primijeniti Pitagorin poučak kako bi došli do izvodnice. Pa znači izvodnica na kvadrat jednako u tom pravokutnom trokutu. Izvodnica je hipotenuza. Pa znači da dobijemo, da saznamo duljinu hipotenuze, katete kvadriramo i zbrojimo. Pa znači 12 na kvadrat plus 9 na kvadrat. Kvadriramo zadane brojeve, imamo 144 plus 81. Kada to zbrojimo, dobijemo da je to 225, korijenujemo i veličina izvodnice je 15 cm. Sada možemo uvrstiti kako bi izračunali površinu plašta, pa imamo 15 puta 9 pi. Kada pomnožimo 15 i 9, dobijemo da je to 135 pi. Nemojte zaboraviti izračunati oplošje. Znači izračunali smo bazu, izračunali smo plašt i sad možemo uvrstiti u formulu za oplošje. Naravno na vama je hoćete li posebno kao što sam ja sada izračunavati bazu plašt ili ćete u onu formulu samo direktno upisati. Znači površina baze je 81 pi, a površina plašta je 135 pi. Kada to zbrojimo, dobijemo da je to 216 pi centimetara kvadratnih. Sada možemo izračunati obujam. Obujam računamo kao baza puta visina kroz 3. Bazu smo već izračunali, pa jednostavno možemo umjesto baze upisati 81 pi puta visina koja je 12
kroz 3. 3 i 12 možemo skratiti, pa imamo 1, ovdje imamo 4 i pomnožimo 81 puta 4, pa je 324 pi centimetara kubično. Evo, riješili smo znači drugi zadatak. Pogledajmo sljedeći zadatak koji glasi: izračunaj oplošje i obujam stožca kojemu je opseg baze 10 pi, a duljina visine 12 cm. Znači, spišimo što znamo. Znamo opseg. Opseg je 10 pi centimetara, a duljina visine koju označavamo sa h, iako ste vidjeli da može oznaka biti i v, je 12 cm. Naš je zadatak da izračunamo oplošje i obujam. Pa krenimo od oplošja. Da bi izračunali oplošje, moramo znati površinu baze i tome dodati površinu plašta. No za površinu baze nam treba r jer je površina kruga r na kvadrat pi. Sad, r nemamo zadano, ali imamo zadan opseg. Pa ćemo onda iz opsega doći do radijusa. Opseg kruga računamo kao 2r pi. Uvrstimo što znamo, umjesto opsega pišemo 10 pi, a ovdje prepišemo 2r pi. R nam je nepoznato, znači sve podijelimo sa 2 pi. Pa ja ću prvo podijeliti ovu stranu kako bi oslobodila r. 2r pi podijeljeno 2 pi je r, odmah ću to staviti sa lijeve strane, a 10 pi podijeljeno 2 pi je 5. Znači radijus je 5 cm. Sad kad smo dobili radijus, možemo izračunati površinu baze koja je 5 na kvadrat pi, što iznosi 25 pi centimetara kvadratnih. Površinu plašta ćemo dobiti tako da izvodnicu pomnožimo sa radijusom puta pi, no vidimo da ovdje nemamo izvodnicu, pa je potrebno, znači, kao u prethodnom primjeru, pomoću Pitagorinog poučka izračunati izvodnicu. Pa ćemo onda 5 na kvadrat, znači radijus na kvadrat plus visina. Kada to kvadriramo, dobijemo da je ovo 25 plus 144. Izvodnica na kvadrat je 169. Kako bi saznali koliki je S, sve korijenujemo i dobijemo da je to 13 cm. Izračunamo površinu plašta, pa sada možemo uvrstiti 13 puta 5 pi, to pomnožimo, možete koristiti kalkulator kako bi bili brži i dobijemo da je to 65 pi centimetara kvadratnih. Evo, i kod baze sam zaboravila napisati, nemojte zaboraviti mjernu jedinicu. Znači, oplošje će biti baza koja je 25 pi plus površina plašta 65 pi. Kada to zbrojimo, dobijemo da je oplošje 90 pi centimetara kvadratnih. Preostaje nam još izračunati obujam, koji rekli smo da je baza puta visina kroz 3. Bazu već imamo izračunato, pa možemo samo uvrstiti 25 pi. Visina nam je 12. Sve podijelimo sa 3, vidimo da 3 i 12 možemo kratiti, ovdje je 1, ovdje je 4 i pomnožimo 25 pi puta 4, to je 100 pi centimetara
kubičnih. Evo na taj način smo izračunali obujam. Vi ćete za vježbu riješiti nekoliko zadataka i provjeriti svoje znanje.